охирин хабарои Тоҷикистону ҷаҳон дар барномаи ахбори озодӣ. Салом бинандагони азиз, имрӯз 17 март ин мавзӯъҳоро матраҳ хоҳем кард. бӯи ҳоҷатхона ба ҷои суманаки наврӯзӣ ва ё шикояти даҳум маскунони баландошӯнаҳои нав дар Душанбе. 31 та подъезд дар як канализа хуш кардаги донбардоро кардиянд. сарфи назар аз маҳви маводи ғизоии пастифа дар Тоҷикистон ҳамону чунин маҳсулот ба бозорҳои кишвар роҳ меёбанд. гӯште ки мисол бесифат ошкор мешавад, мо ба ташхисгоҳ бурда дар онҷо комиссия мақсад безарар мегардонанд. фирӯза амирӣ аз дасти толибон тарки ватан кард, вале пушаймон нест. ӯ дар амрико ҳам оромиш ёфт ва ҳам ҷойи кор. گپ واضح است مثل خانم‌های دیگه که فعلا در خانه شیشتن، خانه نشین شدن، مثل اونا هم من همچنان در خانه میشیشتم. дар ин шабу рӯзе ки мардуми Тоҷикистон ба таҷлили ҷашни Наврӯз омодагӣ мегиранд, гурӯҳе аз маскунони чанд бинои навсохту баландошӯна дар Душанбе аз набуди оддитарин шароит барои зиндагӣ шикоят доранд. онҳо мегӯянд ширкатҳои сохтмонӣ биноҳоро нотамом мондаву сокинонро бо мушкилашон танҳо гузоштанд. ҳоло тақрибан 10 бинои баландошӯна дар маҳаллаи Навбаҳор дар канораҳои пойтахт оби ошомиданӣ надоранд. даҳон нафари дигар маҷбуранд дар ҳуҷраҳое зиндагӣ кунанд ки ҳавзи пур аз обро мемонад ва ин об аз ҳуҷатхонаи ошонаҳои боло рехтааст. Сарвинози Рӯҳулло ва Нигораи Фазлиддин дар ин бора гузориш доранд. ин daҳлез яке аз биноҳои баландошонаи Тоҷикистон ҳавзи пуробро мемонад. ин об аз ошонаҳои боло ба таҳхона рехта зиндагии сокинони ошонаҳои поёниро мушкил кардааст. ин ҳуҷраҳо дар ҳуҷҷатгузорӣ ҳамчун анборхона сабт шуданд, вале соҳибони ширкати сохтмонӣ онро барои зиндагӣ ба сокинон фурӯхтаанд. сокинони ошонаҳои поён маҷбуранд бо насос ё дастгоҳи обкаш манзилҳои худро аз оби ифлос пок кунанд. ҳамзамон оби ошомидании онҳоро аз нуқтаи асосӣ қатъ кардаанд. тай подвал даштагим хай хона када доданмон ҳамира бо бираванд сарфарош якошо харидим сум додаем ягон чиз дига чӣ накардаем хай сарфарош барам дома соз када шурӯ соз кунам оби туалет ай хона биромадестай ай хона биром гудако духтарако намефаҳманд миян оби тоза гуфта мехӯранд. ин биноро ширкати сохтмонии Рустамиён бунёд кардааст. то замони таҳияи гузориш натавонистем раҳбари онро пайдо кунем. даҳҳо бинои навсохти баландошона дар маҳаллаи Навбаҳор дар канораҳои Душанбе танҳо аз як низоми обу корез истифода мекунанд. сарбории зиёд боиси аз кор мондани дастгоҳе шудааст ки оби ҳоҷатхонаи ин биноҳоро ба нуқтаи асосӣ мепартояд. сокинони ошонаҳои поён маҷбуранд обро қатъ кунанд ки дар пайи ин даҳҳо баландошонаи дигар беоб мондаанд. чихри кандагӣ дар ҳами дирни ҳами оба ҳуй мекунанд. ҳами ки зурш мияд дига ҳамиҷа ҳуйиш мета. айсай 13 этажа мия айсу мия инами қадар одам мемра нафас мекаша. сокинон мегӯянд касе арзашонро намешунавад. соҳибони чанде аз ширкатҳо ки биноро нотамом ба сокинон супорданд ҳозир нестанд мушкили онҳоро ҳал кунанд. мушкили обу корез ягона нест. сокинони ин биноҳо оддитарин шароит барои зиндагиро надоранд. як мушоҳидаи хабарнигорони радиои озодӣ нишон дод ки ноқилҳои барқ бо баландтарин шиддат дар ҷои дастрас барои кӯдакон насб шуданд. бинои 13 ошона аслан лифт надорад. сокинон вобаста ба имкон манзилҳояшонро таъмир карда зиндагӣ доранд. кафилора мебиёрам ода метия меган ки хутон часпоне мардум бечора хона харидагия ба фикрум нахоб мо кафила мо бояд часпоне афти падезоиб не канализатсия мо вайрон якта канализатсия 31 та падез дар як канализа хуш кардаги донбардоро кардиянд. ҳама ми донбардоро гирифтем дар як канализатсия охунуфамара карда гирехта рафтай анаку мо ҳар рӯз проблема дорем. насос вайрон шуда 3,5 сомон дар кӯра ки насоса равем соз кунем гирем биёрем. ҳичка пул наметия монда шуд мардум хона харад ки пули насос соз кунад. шикояти сокинон дар ҳолест ки ширкатҳои бинокор мушкилро ба ҳамдигар рабт медиҳанд. сокинон гуфтанд биноҳоро ширкатҳои Рустамиён, Мовароуннаҳр, Соҳибдӯст ва ғайра бунёд карданд. як масъули ширкати Соҳибдӯст гуфт ки сокинони биноҳои ӯ ҳам чанд рӯз боз оби ошомиданӣ надоранд ва гӯё мушкил дар низоми обу корез аст ки фарсуда шудааст. вай гуфт ширкати онҳо аз комиссияи давлатӣ гузашта ҳеҷ мушкил надорад.
дар корхонаи обукорези ноҳияи Синои пойтахт гуфтанд аз мушкили сокинон дар ин маҳалла огоҳанд, аммо нагуфтанд чаро то ин замон ба арзи сокинон расидагӣ нашудааст. соҳибои домо ҳама қафо кашидаста овардиан ду насоса бирафтен нишон медем ду насоса овардиан мондиан мега худотон кине 40,000 мардум инҷо дора ба насосои часпона. тарси соҳибмулкони ин баландошонаҳо аз он аст ки бо шурӯи фасли гармо набуди оби тоза ва зиндагӣ дар таҳхонаҳои пур аз оби ифлос имкони гирифторшавии кӯдаконашонро ба бемориҳои сироятӣ бештар мекунад. гузориши ҳамкоронамон аз душанбе буд. умедворем то расидани рӯзҳои асосии наврӯзӣ мушкилоти маскунони ин баландошунаҳо ҳал мешавад. зимнан бояд бигӯям ки радиои озодӣ барои ҳафтаи оянда чандин гузоришҳои идонаи наврӯзӣ омода кардааст ки боварӣ дорам тамошо мекунед. дар ҳоле ки кумитаи бехатарии озуқаворӣ аз талошҳояш дар мавриди ошкору маҳви маводи ғайристандартӣ дар Тоҷикистон хабар медиҳад, сокинон ҳамоно аз роҳ ёфтани маҳсулоти пастсифат дар бозорҳо нигаронӣ мекунанд. бо таваҷҷӯҳ ба кам нашудани шикоятҳо, ягона созмони ҷамъиятии иттифоқи истеъмолкунандагон омода аст ройгон аз ҳаққи сокиноне ки маводи бесифатро харидорӣ намуданд ҳимоя кунад. чӣ гуна дар гузориши Бароид Юсуфӣ ва Алишер Зарифӣ тамошо мекунем. кумитаи бехатарии озуқавории Тоҷикистон дар соли 2022 садҳо тонна маводи ғизоӣ пастсифат ва муҳлати истифодааш гузаштаро ошкор ва нобуд сохтааст. кормандони он ҳамчунин даҳҳо тонна маҳсулоти ширӣ, асосан панирҳои воридоти Русияро ба иллати сифати паст аз марз бозпас гардонидаанд. ҳам дар гузаргоҳҳои сарҳадӣ, ҳам дар бозорҳои истеъмолӣ мо 65 озмоишгоҳҳои дар бозорҳо дорем. дар маҷмӯъ 239,000 зиёдтар маҳсулотҳои пастсифату маҳсулотое ки ба саломатӣ зарарнок аз чизо гирифта нобуд карда шид, қариб 240 тонн агар тонақатӣ бигардонем. намояндагони ин ниҳод бовар доранд ки мардум ва ҷомеаро аз хӯроквории хатарнок эмин медоранд, аммо сокинон мегӯянд моли вайроншуда ва пастсифат дар бозору фурӯшгоҳҳо кам нест. магазинҳо бисёр мери инами торт ҳам рафтим тортхарӣ мисол дидум мисол як ҳафта гузаштаги аз срок ҳам 20 торт лекин нагирифтум бо бисёр вақт молочниҳоя мебинум бисёр ҳамаш сифатши гузаштагӣ ҳами вақте ки молочниҳо сифатш мегузара муҳлатш мегузара болош вай мешада хеле не хеле вай варам мекина мебинем сразу аз срока мебинем ба оста ҷош намемонад дига. бархилофи Маъруфҷон ки намехоҳад ба ин вазъият дахолат кунад, шаҳрвандони зиёданд ки ба дидани маҳсулоти пастсифат ва кӯнашуда ба созмони ҷамъиятии иттифоқи истеъмолкунандагон муроҷиат мекунанд. дар соли сипарӣ гашта ба иттифоқи истеъмолкунандагон ҳамагӣ 156 нафар истеъмолкунанда муроҷиат карданд бо муаммоҳои гуногун, мушкилиҳои гуногун ки ҳуқуқҳояшон вайрон шуда буд ва аз ин адад истеъмолкунандагон 32 нафар тариқи хатӣ муроҷиат карда буданд, 84 нафар бо роҳи электронӣ, яъне сомонаи расмии мо истеъмол.tj ва почтаи электронӣ. тоҷирону масъулони бозорҳо мегӯянд, назорати сифати маҳсулот ва санҷиши муҳлати масрафи он ҳамарӯза дар мадди назари онҳост. мо иҷа духтурои санҷишӣ дорем, аз санҷиш мегзаронанд борои мора маҳсулотҳои мора ва мо ба фурӯш мебурорем. борои мо тоза ҳамаш ҷавобгӯй ба тозагӣ ҳамаш мо риоя мекунем. ҳаст хеле ҳодисаҳо мешаванд ки аз тарафи табибон ягон гӯште ки мисол бесифат ошкор мешавад мо ба ташхисгоҳ бурда дар он ҷо комиссия мақсад безарар мегардонанд. ин тариқ ҳолатҳо ҳам шудагӣ ҳаст. фурӯши маҳсулоти пастсифат дар бозорҳои Тоҷикистон борҳо нигаронии сокинонро ба миён овардааст. бо вуҷуди фаъолияти ниҳодҳои ба мисли Кумитаи бехатарии озуқаворӣ ва Тоҷикстандарт ки ба ҷилавгирӣ аз паҳншавии маҳсулоти пастсифат кор мебаранд, танқидҳо аз вуҷуди маҳсулоти ғайристандартӣ дар бозорҳои кишвар пайваста садо медиҳанд. барномаро идома медиҳем ва нигоҳе меандозем ба ҳамкориҳои фарҳангиву адабии Тоҷикистону Ӯзбекистон ки баъди омадани раиси ҷумҳур Шавкат Мирзиёев ба қудрат то куҷо рушд карданд. оё тоҷикони Ӯзбекистон ба қадри кофӣ мактаб ба забони тоҷикӣ доранд ва ё баръакс то чӣ ҳад барои ӯзбекҳои Тоҷикистон шароити таҳсил бо забони модариашон фароҳам шудааст? ҳамкорони мо дар барномаи гапи озоди ин ҳафта Амина Шарофиддинова, адиби муқими Самарқанд ва Абдуқодири Рустам, адиби шинохтаи тоҷикро даъват карданд ва порчае аз онро ҳамроҳ мебинем.
چرا ما همکاری‌های پیشینه رو برقرار نکنیم؟ اینا مثلا اگر چی یک مترو رو به نام میرزا ترسانزاده گذاشتن، بعضی جشنواره‌های همین نمایندگان ادبیات ما رو گذراندن، این حل کننده نیست. ما بسیار کارها رو باید کنیم که مسئله ها حل شود. جناب عبدالقادر رستم، شما همچون ادیب تاجیک باره در همین گونه معرکه‌های ادبی و فرهنگی در ازبکستان یا در تاجیکستان شرکت داشته، دعوت شده بودید؟ نه اصلا. شما به حرفایی که خانم شراف‌الدینووا میگن نظرتون چی است؟ واقعا در دوره میرزایف همکاری ها خیلی رشد، در حال رشد هستند، هم در زمین ادبی، هم تعلیم و پرورش، معارف و اینها، نظرتون چی است؟ ببینید وقتی که در مورد رشد و همکاری فرهنگی ادبی حرف میزنیم، اینجا تنها حرفی سران دولت نیست. میرزایف آنچه که از دستش می آمد کرد، یعنی میدان رو باز کرد، دیوارها رو برداشت. دیگر اون طرف به همتی زیاییان و خودی تاجیکان ازبکستان مربوط است. بینندگان عزیز، برنامه گپی اوزود فردا ساعت 14 به وقت دوشنبه و ساعت 12 به وقت مسکو در همین کانال اوزودی ویدیو در یوتیوب، وبسایت ozodi.org و صفحه رادیو اوزودی در فیسبوک نشر می شود. قهرمان گزارش نوبتی ما فیروزه امیری است که بعد به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان ماه اوگوست سال 2021 وطنش را ترک کرد. او و پسرش در شهر نورسبورو سرپناه یافتند. فیروزه به زودی توانست با یاری جامعه محلی در مکتب اینجا همچون آموزگار کمک رسان به کار قبول شود. خرامان بقازاده گزارشی صدای آمریکا را پیشکش میکند. اوگوست سال 2021 وقتی طالبان به سر قدرت آمدند، فیروزه امیری یکی از هزارها ساکن افغانستان بود که همراه با پسر 7 سالش این کشور را ترک کرد. امیری میگوید وقتی ینوری سال 2022 به ایالت ماساچوست شهر نورسبورو رسید، اصلا نمیدانست که جامعه محلی او را گرم پذیرایی خواهند کرد. خوشبختانه امروز یک تیم ما معرفی شدم که اینا یک تیم خانما هستن. البته از هر نگاه مرم کاری کردن. به امیری گروه با نام یاوران محله کمک کرد که در نزد یک کلیسای نورسبورو عمل می کند. ما با اهل جامعه امان هم صحبت شدیم و دوستانمان را جلب کردیم و همین گونه مردم زیادی از نورسبورو آماده کمک شد. همین گروه به امیری و پسرش کمک کرد که خانه برای زندگی، مکتب برای تحصیل پسرش، مکتب رانندگی و هم جای آموزش زبان پیدا کند. برخی فیروزه را مختصر راز می نامند. روز درس انگلیسی میگیرد. با 2 زن از تیم ما درس‌های خصوصی انگلیسی میخواند. هفته 2 بار. یکی یک روز و دیگر روزی دیگر آمده به روز درس انگلیسی میدهند. یک نفر دیگر در پیدا کردن کار با او کمک کرده است. اولین جای کاری فیروزه امیری فروشگاه میسیز بود، ولی کمی نگذشته با یاری یاوران محله کاری که میخواست پیدا کردند. خوشبختانه در تیم ما یک آموزگار صنف‌های بالایی هم هست و او توانست که برای روز در مکتبش وظیفه یاوری آموزگار را پیدا کند. امیری که در افغانستان آموزگار مکتب میانه بود میگوید اگر او حالا در آنجا بود نمیتوانست به کارش ادامه دهد، چون طالبان درس و تحصیل زنان و دختران را منع کردند. یک گپ واضح است، مثل خانمای دیگه که فعلا در خانه شیشتن، خانه نشین شدن، مثل اونا هم من همچنان در خانه میشیشتم. مادر من معلم بود، خواهر من معلم. امیری میگوید هرچند از کوچیدنش به امریکا بسیار شاد است، یک پاره دلش همیشه به خانواده‌اش در افغانستان خواهد ماند. گزارش رو میرزا نبی خلقزاد تقدیم کرد و امروز دادگاه نویل بیشکک شکایت وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان قرقیزستان درباره قطع کردن کار آزادی مدیا بخش قرقیزی رادیو آزادی رو در این کشور به بررسی گرفت. در جریان مرافعه نمایندگان وزارت فرهنگ درخواست کردند گزارش ویدیویی درباره مرز قرقیزستان با تاجیکستان از نو تشخیص شود. در نتیجه دادرس مرافعه رو به 24 مارس موقوف گذاشت. با سپاس به شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما رو تماشا کردید. در این ثانیه ها برنامه اخباری آزادی رو به پایان میبریم. فراموش نکنید که در پیش ما برنامه‌های دیگر نیز داریم در هفته نو و شما رو منتظر خواهیم بود. تا آن دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.